Ki khubor ka bate si TV. Pindon kam da ka Mahindra Powerroll India's #1 generator. Pinlat ka khuslai lahamiet nishai. Spare parts but service ru pinyo klem jing khuslai. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. United Democratic Party haka santri ujulio arajar pausan klapen mana bakani shimbenta haka all party committee on railways dag ba phami khmat yo working president uba Titos Khan baru MLA uba lakmen rumbui haka jingalang kabantalang shen haka jinga kram kilat pathai kubor ba Titos ulo maka party kan saya selok shua iki MLA lajong balik nohilam shua balik mi khmat haka jingalang jong all party committee on railways Habakali, Pyrshah baka parti ke yang scam haka nongrim ban Pyrshah ban wanra ek Lynti rel tar anda ke sorkar Meghalaya kladan yaki an ki Pyrkhing berkhang la de karung kami jongki break benabar syapo ka jella. Oh, ni layak keren lu yang ni ke bentah po ka komiti ke jongi haka ba ni larai lu ban issue bentah ni ka or pasti meeting. Ngabe keren kalau ka ni ke jitu je sorkar ban pan yang kejimut naki nongelam ke parti tegala jiat yang ki armut ki nong nikmat ke parti kata kita jiat yang mati ba akmen pembui bagi nikmat ke parti hakan ke jiat dan bahaswa bagi le jimi dalam kan sadang ke jiat selong jimut ke bagi pan yang kejimut naki baro ki MLA ki MDC ki leaders ke parti ke bagi perselo hakan ke all party meeting mereka stand ke parti ni hadu mentah lomba Katba dan ni mekanisme yang kamu tidak percaya. Ada halu kata kan orang bangidu nak kalian ke parti ni om bangi dei ban yasim mentah